uzumva bisi bakubwira ibikorwa by'amoko bagezeho, wumve bakubwira ko byasaga nk'inzozi. Ibyubakwa rya za piramide mu Misiri, iyubakwa ry'ubwato bwa Titanic ndetse n'ibindi. Twirebeye ku by'amato, iyo bakubwira inkuru ya Titanic bakakubwira buryo ki ubu bwato bwari bufite umurambaro wa metero 269, bukagira n'ubugari bwa metero 29, kandi ubu bwato bukareshya na metero 53 z'uburebure. Kandi ibi bikaba mu myaka y'1912 nta koranabuhanga rihagije bagiraga. Bamwe bahita bafata nka cya gitekerezo cy'imigani. Ariko noneho ubu nakuzaniye ubwato rutura utatinya kwita umujyi ureremba hejuru y'amazi. Ni icon of the seas. Ubu bwato butandukanye 100% n'ubwato bwose warumvise. Ubwato bufite ubushobozi bwo kuba bwaheka Titanic mu gihe cyose yaba ihari. Reka turebere hamwe ibigira ubu bwato bw'ikirenga cyangwa se burenze ubundi bwato muri iyi si ya rurema. Ubu bwato bwa icon of the seas bwubatswe na kompanyi y'Abanyamerika yitwa Royal Caribbean Group, maze iyi company ibutereka amazi y'inyanja Atlantic, aho bushobora kuzenguruka aho ushatse hose kuri iyi si ya rurema. Ikigira ubu bwato gitangaza ni ishusho yabwo, ingano yabwo ndetse n'ubwiza bwabwo. Ubu bwato bufite umurambararo wa metero 365, bikaba bivuze ko ubu rambitse ukarambika n'inyubako ya Eiffel, umunara wo mu Bufaransa. Ubu bwato bwayisumba. Ubu bwato kandi bufite ubugari bwa metero 64, hanyuma uburebure bwabwo bukangana na metero 65 zikubiyemo amagorofa 20 zingana neza n'inyubako ya Kigali City Tower. Ubu bwato bwa icon of the seas bufite ubushobozi bwo kuba bwatwara abantu barenga 2600. Uretse kwitwa ubwato, iyi icon of the seas ni hoteli y'inyenyeri 5, aho ibikenerwa byose ngo ubuzima bube nk'ubwo muri hoteli bihari. Harimo nka pisine ya mbere ndende ku isi, ifite agahigo ko kuba ari ndende kandi ikaba nangari. Iyo ubu bwato buri hejuru y'amazi buba bufite uburemere bwa toni 125. Izi ni inzovu 20,000 cyangwa se amakamyo yikoreye arenga 6,000. Ubu bwato tuvuga bwa icon of the seas ufite ibyumba birenga 2,805, aho buri cyumba gifite ubushobozi bwo kuba bwakakira abantu bari hejuru ya 3 cyangwa se 4 bitewe n'inyenyeri buriho. Mu kwirinda impanuka, ubu bwato bufite ikoranabuhanga bifashisha rya radars, sonars ndetse na GPS mu kumenya imyitwarire y'inyanja haba imbere ndetse n'inyuma yaho bari kuva. Iyo uri muri ubu bwato kandi tumanaho ryabwo riba rinyaruka, aho na wifi yaho ibigenda ku muvuduko nk'uwijwe. Bivuze ngo iby'itumanaho hagati y'abari mu bwato n'abari hanze riroroshye cyane, bitandukanye n'ibyateye impanuka y'ubwato bwa Titanic aho batabashije kureba imbere ngo bamenye ko hari ikibuye. Aha bo bifashisha za radar, za GPS ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho ry'iki gihe, bakabasha kumenya ibiri imbere yabo ndetse n'ibiri inyuma, bityo bakirinda impanuka. Ubwato bwa icon of the seas nibwo bunini kandi bwiza bunagezweho ku isi, ariko uko buba bunini ni nako uko bw'ibyo byangiza byiyongera, birimo nk'ingano y'ingufu bukenera, imyanda bujugunya mu nyanja ndetse n'ibindi. Ariko ubyumvishe gute di? Reka duhure muri comment, kandi niba utari wakora subscribe ndagusaba kuyikora ugakanda no kuka like ndetse na share mu gihe byashoboka. Ndabakunda mwese, ndi Boss.